ما بعد از چند ساعت در دروازه خوالینگ هستیم. خوالینگ ما را خوش آمدید میگوید. هم دلونه و هم سب در خوالینگ بسیار مشهور است. در اینجا چشمه زیبا است. البته که مهمان ها هم از خارج هم در اینجا هستند. بسیار آبی صافی تازه است. ما هم از این آب منوشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون ما به شما خدمترسانی ویزاهای کشورهای بشمار دنیا را با کفالت تامین می‌نماییم. اگر شما نیاز به تحصیل در خارج یا ویزای کاری یا سیاحی دارید، ما به شما این امکانیت ها را با کفالت پیشنهاد می‌نماییم. شما نیز امکان دارید که پیوسته از صفحه فیسبوکی ما معلومات ها و امکانیت های نو را پر را دسترس نمایید. فراموش نکنید اگر شما گویید از کانال همنوا آمدیم، با شما 25% تخفیف پیشنهاد می شود از نرخ عمومی. رقم ها برای زنگ زدن +992 911 07 45 57 و با طریق واتساپ، ایمو، وایبر در تماس باشید. салом алейкум бародарон ва хӯҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. бо шумо ҳастам Aliakbar. имрӯз мо аз ноҳияи фархор ба ноҳияи ХОВАЛИНГ сафар мекунем ва дар он ҷо зебогиҳои ноҳияи ХОВАЛИНГро барои шумо нишон медиҳем ва инчунин мазори ҳазрати султон рафта дуову фотиҳа мехонем. барои пешрафти кори мо дар видео лайк монед ва видеоро худи ҳозир дар имо, ватсап ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед, то ин ки барои мо дастгирӣ шавад. бо мо ҳамсафар бошед. меравем. خوش دوستان عزیز، ما بعد از چند ساعت در دروازه خوالینگ هستیم. خوالینگ ما را خوش آمدید میگوید و دوام میدیم. دوستان عزیز به حضور تماشا کنید که بهترین اورها رو برای شما ما حرکت کرده ایستادیم که با صفت اشتی پیشکش شما گردونیم. دوام میدیم، ما رو پیگیری کنید. رفتیم. دوستان عزیز، خیلی که گفتیم با شما، ما در درآمدی ناحیه خوالینگ هستیم و خواستیم این منظره بیشتر را برای شما نشان دهیم. خوش دوستان عزیز، حاضر ما در داخل خوالینگ هستیم و از راه گذشته ایستادیم که برادر گفتن که اینجا دلانه است و ما خواستیم که درخت دلانه رو برای شما نشان دهیم. بیا نوار میکنیم درخت دلانه رو. خیلی که با شما معلوم است درخت دلانه در اینجا و هم دلانه و هم سب در خوالینگ بسیار مشهور است. عینش اومدگی این. اینا دوستان عزیز، ما با خوالینگ در اومدیم و راه را ادامه میدیم. نه خوالینگ راست نشان دادگی این خطی راست میریم. حضرت سلطان نیستم اینا. تمام حضرت سلطان میریم. ассалому алейкум бародарон ва хӯҳарони азиз, мо омадем ба оромгоҳи ҳазрати султон ки номи аслияш увайси қаранӣ мебошад ки бо тахаллуси ҳазрати султон хостем ки як зиёрат кунему барои кулли мардуми тоҷикамон ин мазори ҳазрати султонро барои шумо нишон диҳем ва ин заҳматҳое ки мо мекашем ба хоҳиши тамоми мардуми шарафёфтаи ин ватани азизамон навор мегирем ва пешкаш шумо мегардонем. омода бошед, мегзарем ба қисми видео. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош. хуш, ҳозир мо дар оромгоҳ ҳастем ва албатта ки дар ин ҷо масҷиди панҷвақтаи ба номи ҳазрати султон аст. мо имконият шавад медароем аз дарун навор мегирем. меравем.
ҳозир мо дӯстони азиз ба оромгоҳи ҳазрати султон роҳро идома дода истодаем. хеле ки мебинед, дар ҳақиқат манзараи зебо аст ва инчунин ҳаво ҳам бениҳоят хуб аст. хуш, ҳамватанони азиз, мо омадем ба оромгоҳи ҳазрати султон ки бо номи увайси қаранӣ аст. хостем барои шумо аз пеш навор гирем ва албатта ки имконият шавад аз дарун навор мегирем, аммо нашавад, ҳеҷ гап нест. мо омадем дар ин ҷо як зиёрат кардем ва барои шумо хостем ки нишон диҳем. чашмаҳоро ифлос накунед. дар назди мақбараи ҳазрати султон увайси қаранӣ. дар ин ҷо чашма аст ва дар ин ҷо бошад дасту пой шустан ман аст ва мо хостем инро барои шумо бигӯем. чашмаҳоро ифлос накунед гуфтагӣ ҳастанд. дар ин ҷо чашмаи зебо аст. албатта ки меҳмонҳо ҳам аз хориҷ ҳам дар ин ҷо ҳастанд барои зиёрати ҳазрати султон увайси қаранӣ омаданд ва мо ҳам хостем дар ин ҷо барои шумо навор гирем. бисёр мақбараи хеле зебо кардагиянд. мутаассифона мо натавонистем дар он даромада ва аз берун хостем барои шумо ин мазори ҳазрати султон увайси қараниро нишон диҳем. дар ин ҷо дӯстони азиз, дар ин ҷо барои обнӯшӣ аст ки ҳамаи чизашон қонунӣ аст. чӣ хел мегӯянд, дар ин ҷо бисёр оби софи тоза аст. мо ҳам аз ин об менӯшем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. дар ҳақиқат об бисёр хунук аст, сард аст ва об ҳам бисёр ширин аст ва шумо ҳам маромат карда биёед об нӯшед аз ин ҷо. хуш, боз мегзарем ба дигар қисмҳо. хуш, ҳамватанони азиз, мо омадем ба мақбараи султон увайси қаранӣ ки бо тахаллуси ҳазрати султон омадем ва натавонистем ба дарун даромада ки навор гирем. мо хостем ки аз берун барои шумо наворҳоро нишон диҳем. даромад ба мазори ҳазрати султон увайси қаранӣ. ин роҳ рост ба ҳамон мақбара мебарад. дар назди оромгоҳ инчунин дар ин ҷо чизҳои табиӣ, ҳамааш табиӣ ҳастанд, ба фурӯш ҳастанд. тамоми чизҳои фоиданок ва муфид ҳастанд. инаш ҷавҳар аст. ҷавҳар барои чӣ фоида е? барои ангена ва қуртуқдард бисёр чизҳои хуб доранд. ин ҷо мисли як бозорча аст.
خوش باشن. یا دوم تبریم. الله اکبر. تشکر زیاد. حاضر ما بعد چشمه می رویم. چشمه رو هم نوار می گیریم. مرامت چشمه های مزار حضرت سلطان اویس قرنی که همشو فهموندن در اینجا. چشمه رحمت، چشمه مراد، چشمه مغفرت، چشمه حکمت و چشمه شفا. نفرانی که به زیارت می آیند در اینجا میشینند و دعا و فاتحه میخوانند و اینجا باشد آرامگاهی سلطان اویس قرنی. دوستان عزیز، این بود یک نوار دیگر به پایان رسید. فکر میکنم که بسیار نوار خوب و مفید بود برای تمام هموطنان که اومدیم به این آرامگاه حضرت سلطان اویس قرنی اومدیم، زیارت کردیم و دعا فاتحه خواندیم. خواستیم که این آرامگاه را برای تمام هموطنان نشان دهیم و آنها هم آمده زیارت کنند. ویدیو را به تمام دوستانتان پهن کنید تا اینکه آنها هم از این خیل نوارهای خوب به خبر نمانند و آمده زیارت کنند. تشکر برای همه شما، تشکر برای دستگیری هایتان. زنده و سلامت باشید، باقی در پناه خداوند باشید. подписайся کنه من نگاه میکنم. بچه همون لایک هایی همون پایان دای. لایک همون پایان دای. شیت چلیک در بالاش بمان مانده سخ بجوکشه که پچک شوا.